Ina wale ni mbulu bina kana ke mami ni singa iduru tikumai ni adalata na bekinda waki na kabendu kwa ya wawi bina kana da mai songo ni bata na mbongi ni kwa bina sa wale bu ba kala ngate kenda bati kana kalau ni taka ni tarana londa kana bukena na ndambula ne bagaro taki ba binaka ngona songo ni revival na songo ni bi mbulu taki na songo ni me ndandike weekend talekina me da taronga lusta le sabada ba na nungutu na mata nikalo na revival salva te na reformation ni sa revive sa ndo mo reform blatan taba kila na ngone sa tiukina sa sini ngone rawa ya ngone nda sa kila na ngona iyo sa kena ngona sa kenanga una ndele suwana kalu menda na nomi ko ya kambuli kenda mendele su we ko na ndau ni bimbuli ulutanga tigo ni mado rungo no baka na singe dei baka tigo na singe noa ongone yeto tini bosala beiko ena mbongindai dena senga tana beka ni ona rongoda na tutungo sa rongoda na mbongi kwa sandur mo kaba kinendo na ka. The days of Noah have come. How can we enter into the end time ark? Na wala tambo sana wili weekenda ye me baka na singa Noah na baka teranga kina na singa na kuma ina lubi ni tamata ni samber na walubu erakana na tamata kanunu kabawati kabe musu kitaki mera bagawati kaya na singa I want to kini wanga konoa arsa senga manda ni kila liu gaya dina na walu ka kauti rakele ani ina bakata nga kina non la kama ina lubin tamata ina yetu tinga unungo e kana tini ndroba kasama tiro mongo turbango arsa senga manda nikila eliu sakene malambalea nangauna ni no ai singa bongo ni mbonto tau nauda mai nangauna ni vembuli medo nangauna ni noa e singa bongo ni mbonto tau nauda na bolota mbekaya tengo na mataka tengo na kabi tengo na mataka tengo na kabi ai bongo dinindina ni boreta kana bolota bongo nangauna sawti kina na walu sakana kaloveno noa osana sene lubu di buru burtali osana bitu tungo mekene botakili kila ya nadaba nandondro langi ya minta terong nandondro langi embuli bagadaba nandondro langi ya na uza miri ni diraba tumai bagaya wa na matan singa sangai fom na rokaya sakene mambal ni asenga tu nandondro langi meni bagate ke burubura me ado ngone no ambelet anda kilaki na ni asenga ni ndauta unadaba nauda batakale voltambu ara senga manda nikila eliu sanga yavendina na walubu ke wana mera kila ni ndau tau tiku mai nauza sanga era bombo tini na walubu sibada yango senga sala kitu na wanga na ndeli ulibunwa sabondo tina family todo ni no abondro manu sabondo sa sokontro katu marakalu ena bitu tala singa ndambe tu na wanga ena ndeli ulibunwa seni ndona kayado au te lam ni bitu singa sanga te bungera mai na wai mai dak sa tatandolan dolan nei buri ni wai sanga kirana tamata senga andinango sanga idudu didi ani kino wanga sa kanirawa katumba sa songo tana kalau san senra wa tele ndon tamata men ndolaba ya ke sendolaba tina kalau ni senra ndon tamata ni songota ni kuwa na kangu na katumba ndolatiko in the days of Noah and Lot. Yes, it was the flood. Nikua, it will be what? A fire. Nandolo tangan ng bawang ko ang mendan ka na vosa nikalo. Alignment in God's words. Mendan ka na vosa nikalo. Mendan maroroya na vosa nikalo. Sa ikuha na kalo sa wabuna na ibola tambu kaya nga. Sayang gome babuli mi buno danada. Me yakina na bibo ando donu taki.
Me ia kina na wakatawa ule na ka endondonu. Me avo kina na tamata ni kalau, me warotu, ni sa warota ki kina wala vinaka kedanga. So the end result, ni kena uli di ni wala tambu, dua, ne be wakarota ki kina ngauna ndrendre. Rua, me bukei na nandambula me wala vinaka. Minta bagai tobo taki, ka wale sui minta be udhui kata le nakalu. E be bagai tolu taki, e be bagai tabu livi, e buna uza na va, na bosa ni kalu. Sa kena mamale kena liturana kena marama, sandondonu minta dau mararoya, kalau mana bagai lebu. Kan dua wata, memoria ka talai rorawa, kina bosa ni kalu. Asa tu teranga weekenda kau pita. Pita na base ndo tine tin kedi rosa ngul dua. Asa tu teranga weekenda na wosa sa wakan dina taki waka lebu zake. These words have been proofread. Sa wakan dina taki zake. Na elana na provisai. Iyan do na dhabinaka keba kando sa waka sa makina. Na end result ni bola ni kena bulidi ni bola tambu, me basiga na itobo kena bola binaka. E bakatalanki na provisai. E tu na provisai do na dhaka binaka. Ke bakando sa wagana numakina. Ni da wagana nanu ke mutura kena marama e wagana taki na nonda baka sama. Ni sandam na provisai na nonda baka sama, this will direct and help us as we go along. Kana buki kenda. Me bakaki na dhina sera we na bunua mbutu muto. Kamalua. Me kinda mai na mataka, ka dhambe mai na lamamundo, na kalu i polisinga. Ando wala taka na dhina, me baka anda ulika e na wale Paulo vi Timothy, na wale Timothy, wala tambu ke venga yango, wala wuli wuna udana dha. Na dhina ko wanga tingo ila mwibali. Na wasi ni kalau, e wararama teki ko within the circumstance of your living. Na bonongo tigo bolikina e bararam te iguti na bosa ni kalu but na provinsa yendo tani o ko bakana dina ia edina liba ni no tambaka ke e na le resertu mesana ia tambaka ni ke na provinsa na kene tukuni mailiu gelea bebe muri na dina liba ke wi rei na katugu tumba au torona kena liba au tambaka yani au le rei sara wabina kana katugu mailiu ni sara na katugu mailiu au sanangai tubania wani ke no velata na katugu maya betani daba ni usadaba au sara idrawa what is this right senga ko raramanga ke na bononga inde tiko kina yana ibola tambo na bosa nikalo e borarama tekiko bukeiko ena numbula ni besinga e trada ke na ibogarau ni numbosa na ibogarau ni bekato do politiko na adina go e bukeiko tukina but mereidi na beka sa tu menu you need the prophetic messages ke sa tiko na promise no no baka sama sananga gai tekenda mindala kwani karawata na beka sa tu menu ia ndo sa kila toma na kaungo ni sa senga ni na promise na bola tambo sabu na kene kileli na kene balambale senga ni sa senga ni na promise na ngona iliu ena lewani tamata sa daba sa wasana na tamata alo sa sabani kalau me baka sa wa kautira na daba ina wale go e witu na wa salam bimbi ndo no mona numa duango ia na tamata bayango sa senga ni bakang bauta na beka ayalo na beka ni alo ni kalau ni sa lie wa asa sei ni kilarawa koko ni sa kilai bakayalo nga magana ndo na manda kapa me tume au na buku bakayalo yana matani kambimbi ndana numa keni kerua wata kila rusul kondo tine ono asa kami au kokoya sa vakauti uyauna alifa uyauna omeka akele bakatelu kele bakatoti au na solia wala ngabwa sabia munu mai no hurumure ni waini bula karoni kango me wienu bana kandina ke satuni kenda na bika kingo enda na rawa ni bakila
ni sa riba ibina nonton bula. Kene katolu. Karoli Timothy na wase tolu tine tirikalima. Niko sakila na iwola tambu niko angone. Ongori sa baka buku iko rawa. Mombula. Niko sa lamboti Chisu Kristo. Go. Meu ngoma tua sara niwilika na daba. Na bosa ni kalu. Kene kaba. Arasa wasini meir na kaidha solmaika. Koi rongo ene alo mga turanga. Nilsa mo rongoda na bosa. Go. Rongoda. Daba kene kaba. Meu dau varo rongo e na bosa ni daba. Meu dau varo rongo na bosa ni kalu. Kene kalima. Fota kila na wasindu tine tolu. Sa kalona to kwa sa ulika. Kairer sarnoda na bosa ni prom sa yungo. Kamambauta na mika sa walaikina. Beletan sabole kana kena ngauna. Nadaw menda nakaba. Meundo vambauta na bika sabolai ene boltambo. Meu vambauta. Ngona kene kalima. Katala na bika dan chono wa semiti ne tinga mitu. Keba ka ndo na tamata. Sabia da kaba na loma ikoya sa tal loma ikoya ena kila se sa mai buana kalau na loma uli se sa bosanga. Iyo, bosa na vambauta. Ngona nadaw ndo na kaba na tamata. Meu dau da kaba na loma idei. Meu da kaba na loma ni kalu. Kene iti o tingo. Meu ndo talai rawa rawa. Rai do kango tokara tundo na sulubo. Na sulubo o na tokara. Ke o talai rawa rawa kine bile so into doko. O na waru rongoda. E na ngau na taru tu tiki na ngone bimbungi. Nigo sabang bauta na nungu wasa. Mau sota. Kau na marro i utananga e na ngau ni dawe boto beli. Kwa ena lako mai ki murumura tau doko. E bata ule sati ki murumura. Meu ndo talera rongo e mitu na kale liu. E ndo donu menda budhina ela manda menda talera rongo kina. Ena efsona wa seba tine tika tolu kai tika lima. Menda yavo sara koi kenda kele nga. Menda lama bata na wambauta. Kira sara na lume ni kalu. Tau bata kene baharau ni tamatandina. Oira sa sine sara kei Kristo. Menda kakua ni wangona ngone tiko. Kami toso yaki. Kami kau yaki. E na vani kenanga ni wei wangawuli. E na lawaki vani tamata. Sena dawe wanga seni. Sana kitikina. Na wei wadalai. Ia menda ia na kandina e na naba. Menda tumbu yake wei koya e na kakenanga. Wei koya na ulunda o dhea. Karisto. Loma langi ngandrimi kenda menda tautou vata. Menda yava sara koi kenda, menda loma bata, menda tauto bata. Roa Robinaka. Christians should be preparing for what is soon to break upon the world as an overwhelming surprise. And this preparation they should make by diligently studying the word of God. Gonga ni only solution in Nondambulango. Menda bulida kabandete kenda tiko na bosa ni kalu and striving to conform their lives to its precepts. God calls for a revival and reformation. Volana, Prophets and Kings, page 626. A revival of true godliness among us is the greatest and the most urgent of all our needs. To seek this should be our first work. Review and Herald, March 22, 1887. Now, Mr. Gunay or Miss White, and 1887. Revival of true godliness among us is the greatest and the most urgent of all our need. Ke dona ka ndon minda da kaba. Minda ba mbu mbu taki. Roa da wabinaka. The historical setting of the Seventh-day Adventist Church. May nangaw na ndambe kinanoto na 1863. Established kinanoto mi sandona loto voto kai the Seventh-day Adventist Church. That was in 1863. Righteousness and aldodono. Righteousness by faith and baptism of the Holy Spirit. Lakumata kina kalu. 1863 sa established na lotu. And 1888, awabaritati in 1887, ebola Mrs. White na ebola revival of true godliness. 1887. 1888 rautumbo iruna turang o Jones wat kewegona. Gona karobola righteousness by faith. Baptism of the Holy Spirit. Rawala raw. E hingoma na General Conference na non raw itutu ko na ngaunea kakaya
this be the message for this church. Kau mai nei tutungo, mai tutungo nilotu. En ngauna, en tambiki na General Conference, in 1888, era vingoma nei tutungo. 40 years down the line, from 1888, 40 years, comes down to 1928. E tumbu talaki no runa tamaten do A.G. Daniels, Wow, A.G. Daniels, righteousness by faith. Na halon do dono, tamata mi tumbu kambulati wa na halon do dono. O liro fruno wala ko the coming of the comforter. The coming of the comforter na halo tambu. La umata ke na halo tambu. That was 40 years down the line. E presenta aqui in a General Conference na tutungo, e vingo na GC. This be the message for this church. Another 40 years down the line. Comes down to 1968. Tumbuki nandona turang another no Wendell Morris. Well, righteousness by faith, baptism of the Holy Spirit, the same thing. But it was 40 years down the line. A revival making an alotu. Right General Conference in Angonea, a vingoma, Marengo me to nilotu. Another 40 years down the line. Comes down 2008. E tumbuki nandona turang, o de nadana. O the former president of this church. Sangay Dengwalangango. E molau koya, revival and reformation, followed by 777 rava, prayer. Masuna vitu na mataka, vitu na kabi, 7 days a week. Go sa launch taki mai in 2008. Na president sarangani lotungo, mana GC, e launch taka mai kina. So all these messages, e vingoma na lotu, may tutuko ni lotungo, a revival of true godliness, all along the line. If you add up 40 plus 40 plus 40, e vido songona, 120. Somebody preached 120 years. Odi, abuna ukono amendonda urusanga bulambaki, gaya zona walubu. Nala na message na inoa. Righteousness by faith. Atamata yalon don donu konoa. Genesis 6 verse 8. Atamata yalon don donu konoa. Sani dala na tamata sambula kina kokoya. Round o lawa takena kalo konoa ya na baptism of the Holy Spirit. All his life for 120 years he has been living that lifestyle. Going on a lifestyle. And don't naman kina na leoni lotu ni kabitu nila suboromai. Only and unless we go through a revival meeting can this be happening. O ba wini na kabikim do Brisbane. Do wina ka tumeda do na revival meeting. Me raw weekend na menda rai lifestyle manda. Karai de se bogada na kende tubaki. Noah preached for 120 years. He did not actually stand there and speak. No, it was his lifestyle. Nikua, people do not want to hear a sermon. What do they want? They want to see a sermon. And that's exactly what Noah did. He lived that kind of life. And bulata sarang rega tu natamata nakakingo. Yeah, nakandan do no da cabo Absalom na ito tingaw ngo. Me rega natamata, e rega do na ibunau. It's not actually speaking by way of words. It is a lifestyle. Nanumuti were 144,000. Kainak ni ramekata kain dona mekdaba. Dona mekebo. Sengatalin do kila oi ranga kila. That is a lifestyle. That should be what we should be preaching. And the time has come for a reformation to take place. When this reformation begins, the spirit of prayer will activate every believer and will banish from the church the spirit of discord and strife. And a kautatani nalo in doing. Nalo ni in doing and a kautatani. Kebanga the salawa tamai menda masu wata. A revival and a reformation must take place under the ministration of the Holy Spirit. Ora na revival what can reform. Era zakaka and ngauna ni beluta kinialo tambu.
Go on a revival. Revival and reformation are two different things. Rather than a revival. Revival signifies a renewal of spiritual life. Me vavoi na nondambula bagayalo. O waw ni minaki na bikim do. Nito sandig tak me vavoi na lama to and lama ni rona madango. Quickening of the powers of mind and heart, a resurrection from spiritual death. We are in a spiritual slumber, and the more they do, iongon in the sakila na daba, sakela nga unamenda daba. We need to be awake from our spiritual slumber. Go sarana kena nga unisala. Revival. Now, runga na reformation. Reformation signifies a reorganization. Reorganization, a change in ideas, a change in theory, a change in habits, and a change in practices. Don't know me alam ay ando na daba. Weisau. Tawaya nga ke baka raka na revival kakasengin niya na weisau. Dhuru na episolome na katumbugo, dhuru lesta na episolome. Ni dhuru na episolome, me sa dhuru indo tental na tamata. But the non dhuru make sa may roda na itutungo o kwa sa weisau. He's going out as a different person. Kami ni biwakani. Jesus abole kan lesumai. Reformation will not bring forth the good fruit of righteousness unless it is connected with the revival of the Spirit. Revival and reformation are to do the appointed work. And in doing this work, they must blend. Jesus is about to return. Right now, sono wa sevanti ni rusu ko tol ko rusu ko ba. Mundo wa bo i mai ena ya lo mundo keina lo ma mundo. Ka mundo wa sulu ena tamata wo. O ko sa daka me bakana ka lo ena aldo donu ken daba. Ya lo sabsa ba mindina. Gori na kanda donu minda wa topta kenda kina. Vemo moi e nambula me yoti oti ni ngau nango. Roma tinika rua tina rua ien do kakua ni baka tau watani kem do ke ira rasaba kadaba. Ien do matali ataki. When the world seek, we seg. Unfortunately today, when the world seek, we seek at the same time. When you are supposed to seg, to sangai seek. Iyan do kako ni ba tawa tani kem do kaira sabaga burabura. Iyan do Natalia tagina ni sabaga bau ina lomundo mundo kilara kina na ba. Na lema nikalo o ko eanga o ko evinaka o ko ebaraba endo do nusar. Rawana no kira na lema nikalo no sabaga bui. Bale tanabe bui bilu takina al tambo. Only then you can know on ga kilaki na nada na loma ni kalu. Revelation 21:5-6 hanga ibosa koko ya katiko na itikiti waturanga. Raida au salaba. I renew everything. Asa kami ya koko ya bola manda ni sabo salaba. Go indo na bosa mana kabosan dina talanga. Asa kami ya koko ya saragoti o ya una alifa kenomeka. Na kena iba tiga buka na kena iba tau teoti. Au na solia wale nga bua salaba. Vianonu mai na iburu ni daba. From the source of the spiritual words. Wanga nakalo. Nakalo kemitura kena marama na bose ni kalo menda marroya. Menda marroya. Beta na bosa ngori e boa mo weekend na bisinga. Dosa nga sama kena muni bosa. Kausa bosta ka bikem do. 2 Peter 1:3-11. Ketulu mo tambu dolaba. Beto sana wilika nike. Karuni Peter na wasen dua tolu kinetini kandua. Nisa solia mai weekend kokoya ena no na kawa bakalo na ka kedenga eanga dua ena nonda bua. O sa wilika teni kwa na tini bol tamburi. Nisa solia mai weekend kokoya ena no na kawa bakalo na ka kedenga eanga dua ena nonda daba. Ena nonda bula. Now you tell me, Ramsut na kaya nga nanonda mula.
E anga na menda kana, o koe solia. E anga menda mga isulu, o koe solia. E anga menda mga vale, o koe solia. Mo waka samataka na katau dhonga e anga veiko. Na vamos o te e anga veiko. Ka kere saranga every single thing. Na ka kere saranga na kalau turuango nisa solia mai veikenda kokoya e na no na kau wakalo ya na ala tambu. Na vei ka kere nga e anga e na nonda dava. Nonda mbula ni vei singa. Na nonda vela koyaki. Na nonda thaka. Na ka kere nga everything. Na nonda kana na kato dhoko. Na nonda songo se dava nga na kanda da kapa. Na kalau e sule veikenda. E na kau koe na ala tambu. Na vika keda nga e anga ina nonda mbula. Kene karuango, e ruanga na ka. Ngona kene karua. E anga ina nonda lava. Kena nonda lotu. Kena nonda lotu. Na vao soti. E o kate na lotu. O sakila. Go kede, e bora utaga na kalu, e bola tigo pita. E ne karun pita ngona wasin dua tingna tolu kine tinikan dua. Santo mana sombu. Nida sakadive na vanua waka yuku. E kune kina na ibala vinaka. E soli mai kina bekenda na bosa ni ala ibadaba. Talei. Kanda rawata na bika sabadaba. Wakalo. Mendan rota ni kina mai na dukuntu kali kena ndonga ngandre dani daba. Ni bala. Go kede. Na matan karun pita na wasin dua tolu kina tinikan dua. Toso iliu. O koe ngona menda ngai ngoma tua waga lebu kina, me waga i kuritaka, na waga mbauta, ena wuku. Na wuku ena wala malua. Na wala malua ena wosota. Na wosota ena, na ndau lotu ena, na bela mani wakabita dini ena, e vitu na stage. Ni nonda mbula, wewe kani wate kei na kalu. Ni o salo tu ya na wakambauta. Ni sadingoma ndio na wakambauta o sadingoma na lutu. Wakambauta dama do tiki na keto tiki na lutu ni kabitu ni suwo mai. Kamdo keto tiki na wakambauta na lutu esele. So na wakambauta na lutu. Mo watu wa lebu kina. Me wakai kurita kina na ndo lutu. Sena na wakambauta. E na wuku na rarabaka na kalu. Na wuku e na wala malua. Ni o sa rarabaka na kalu e kuna tiwa malua. E rando kame o inimuka. E bakadaba, wara, ika nga baka malua. I endormu ika nga baka malua. Ni o sa tiwa malua, o na vosota na vendrendre, o na lako dhuruma. O na ndo vosota. Ni o sa ndo vosota, sanga imbasi dine kina na daba. Atamat ndo lutu dina, atamat ngo. Wasa kunebu ana busota. Ni asa tamanda lotu sanga kunebe kuna velo mani baka bete dini. Na bottom line na ya loloma. Senga ni olanda nga mena baka mbauta kini ya loloma senga. Arto kedengo merto kune numbula. Ya na muna ukatu kina na bosa ni kalo me marroi. Na bosa ni kalo menda dingoma. Menda busota kabandete kenda tukina. Verse 8 to 11. Kesa tunga vekenda na veka ungo ena lama mundou, kasa tumbu dhake melebu, ya malaba kona kake dengo. Ni sa tungo ena lama mundou, sanga itumbu dhake melebu, dona ngai ngoma tuakina kasenga ni daba. Dona senga ni bude sa. Ena senga ni lala vango na valutu. Ena senga ni lala. Ina valihu. Senga wala ni dona senga ni budisa, dona senga ni tawa vua. Sakina mbala dona daba, dona vua vua lebu. Dona ngai kilana turanga ko Yesu Kristo. Dona ngai senga ni matamboko se matambuawa. Na noti ko na yoti ni songsongolotu mai bei. Leo ti se due beir na criteria ni songsongolotu go mata mboko. Au saba bulidi ko mai bulidi be au, bulidi be au na ilumu ni daba.
morai rawa. Ia kebaka, senga ni tu na be kango, mengai baka lebu taki, and then still remain matamboko. Ike kebaka sa vaka mi tu melebu, do mangai senga ni matamboko, se matambuawa. Do sabara sama taki menanom do iwala wala vake denga. Do mangai ndau loma tua tikona. Kabaka taunde itaka na nom do kalibi, kena nom do ding taki. Do na sena sarani gama, do na sena sarani bale. Ronga gana bota mulai ningo. Sana ngai soli kina me rawa be kemundo, mundo muru kina mata ni tuni nonda turanga ko Yesu Kristo. Kemu ni turanga kina marama, kongo keba kanta marro ya kalo, mana bakale una bosi ni kalo. E sena ni ndendre na lotu. E ndendre na lotu mbelata na lomanta. Lebu na kanda be na nuyaka, sona kanda baka numa. Kasanga ni wanda mera alain tay ketanga kina bosa ni kalo. Awasa ambito itinema 10 slide. Align yourself to God's words. Menda lain tay kenta kina bosa ni kalo. Ni sabi na kata na kalo ubata kilaber na kela. Waka indina kena kena talei ni don na kabuni ongo ena kendra maili ona daba. Vei mata ni tu. Ongori na Kristo etiko ibei. Na kena mita kina daba. Kalau ngata. Rongo dia usara wabina ka radio miki. Na vei mata ni tu tingori ena kendra maili ona vei mata ni tu amongst the people that you dwell with. Era no bono ni dagaka. Oira nindo wondo basibata. Oira na bebono le ilwor tagigo kina. You are living amongst the matanitu. Oira ngori. Ia kilei taninga na kai tiko veiko. Na kena talei, kena waga indina, nindo na kavu ningo etiko ivei. Ena loma mundo. Ena nomdo wakasama. Ena lo mundo. That makes the difference in you. That will enable you to zig while they zag. You are a peculiar person. We are a peculiar people. Okay, then the tamatan duatani. We are not, even though we are in this world, we do not belong to the world. We belong to heaven. And in going to heaven, you must harbor God's words. Momarro na bosa ni kalu. Menda tombulia na tamata me tobo bata ke kenda to kame bagadaba. Kame rawa ni lewana yika kedanga ni wasa na manu vuka, manu yabo iban, vuruburu to yoko. Ke na ka kedanga. God has given you this responsibility. Sabaka ukutaki ko rawa na kalu. Ena be wasa usaba marala takawati. Me rawa be iko. Mo liuta kana be ka kedango. Mo lewana be ka kedango. Sange kaso munitikina. Asambulia na tamata na kalau me toba bata ke koya. Ena itoba ni kalau sambuli koya kina na tawangani kina elewa asambuli rau kukoya. Enda samai nrengati ka wakabui na nondambula. Mai wana kalau merawa weekenda. Mendangai lewa. Menda wakatulewa wakabinaka. Mabakatulewa matai mabakatulewa taka wakabinaka na nomumbula. Nimber na le wakatulewa na bukun na manu sa na bukun na ika. But first, oy ko mabakatulewa binaka mata ina nomumbula. Seba daba? Nadaba ngori? Nadaba? Asa bagarota na tamata na kalau ko choba me badaba? Gori na kenda kakana. This is our food. Na session go, we need to revive your eating habits. It will renew your mind and reform your brain. May I weekend na revive go, do na kami revive tayo man go our eating habits. Wagay wagaraw. Ha? Na singa o kania na sari ni mateni. E sa dola ka na kena uro, ena noa. Sa utusua. Kuri kotelewi onu kakanangu. Ni sa uro madanga indona yolo palu sa mikwa sa uro. Au sanga dola na frige, sine tu kina na kango.
apuani kau. Atoro mena moli musu ktomena apolo kana. We need to revive our eating habits. Ke mga dona kami baga binagatakin ko. Sa mga binagatakia, and ang eliset na brain. And a reform kina na mo brain. Go. Orang go. You will be reinstated back into the pre-fall state. Ona mga leswita le kinangauna ni beudhikan dina nakalu. Niyo sa revive taki. Kua mimbera se vaka wale taka, se mbiuta tani na daba. O maramango a mbiuta inta kuna na bosa ni kalu. Nga mbiuta matana na bosa ni teboro. Ka kua. It's a simple instruction. Kua nitara. Kua nikania. It was a very simple instruction. Sa kaniraw niya ang gaisang nindina kina. Wakati uno wa setolo ndua kina lima. Sa bosa na teboro kasando kako dei. Go, rungoda. Iya salawaki na ngata. Kasa lia na manu kena ngani banua. Kambulia na kalau kucoba. Asa kaya ko koya wana leo. Oi. Sa kaya mbangi na kalau. Mondrau kako ni kania. Na buoni kau kena ngasa tuwe na were. Kaya nduwe na mutanay ko na matangali taro makaungo. O kaya sa rungoda o tinakaya tukuni. Iya sana. Au sa uli kana bole skeli na noa. Ko ati ko mana wai roiteni. E ala bona rengoda kino koya. Sanga bole suwe me ibi. Nero mo deu sarvina ke muni tuna ke na marama. Only God knows what is in your brain. Satan can't see that. Satan cannot read your mind. But he attacks you on how you live. Reido ko na kai kunto reida. Reido ko na kai kunto rungoda. Reido ko na kai kunto biting sumu. Na beka kebe asanga idaga kino ko me attack taki kukina. But to read your brain, he can do that. God does not allow him to do that. Only God reads that. Kemen turang kena marama. Changa ibo sa ko ya. Awasa ba madal tanga no. O sakal bangili na kalo. Create ko na first conversation. The sense of hearing. Salako. He was trying to enter into Eve's mind. Ang garawata. Nisa kila na kalawa ni siyan raw na kanakina. E nagayan randina na mataman raw. Raw sa nagay wakana kalaw. Raw sa kila na kawina kamay na kada. Sa mayado na lenga. Sa mayado na lenga. Sa kadibi atama na kalaw. Yatama. Angay kama atama. Aurongoda na dumomu. Aungay rere. Aungay vuni. Sa mai taulu wa nai sul ni aldo dono. Sa dona kaba lama rosa ba talai tani mai na were to tokango. Era sa rei tu o tutua. Ni ku o tutua e mo dei tumba. Ina e rei teni o tutua ati ko iloma. O kenda to tua kolota ki tumba. Kemani ni turan kena marama. Sa mai taulu wa nai sul ni aldo dono. Rosa ba talai tani mai na were. Sen karara be chisu na be tuata laingo. E mosibwa. Gona lenga ni sengi ni marroi na mosa ni kalu. Asanga iandra na matandra wa rausa kilani rausa daba. Rausa dhulaba atanan rau ni klolo. Kada karo me non rau liku. Rausa rungada na doma ni kalau ko choba ni sala ko bole na were. Ni sa mondre na singa. Rausa amoni tagi rau na lama ni me kau ni were. Ko atama kena watina. Mai na mata ni kalau ko choba. Asa kadi biya tama na kalau ko choba kakaya. Osa tigo ilo iko. Asa kago koya. Kawar mada na dumomo enuere. Iya kawanga irere. Nusababa. He realizes that he was naked. He realizes that he was naked. Mai na ngauna na sambule kino kwa sinikila bondo tu. Nadawa na lubuale. Me azawa na ngauna. Sambale kina. Sarere ni tue na mata ni kalu. Da bunga na ngauna ni dambal malum. En da rere ni mai lutu. En da rere ni sotavir na liu ni lutu. Don't rere. Kue ni rere. Lako. O chisu e bangara ikenda tiku. Asaka ko atama na lewa ko asuli ebe kera utiko kaya. Ko koe ngasa asuli ebe ya unaboni kau.
kauanga yava. Sa tege mu dhadha vuka ka dhadha nruti na vewe kani. Sa kawa na kaloko choba wana elewa dhava na kango ko sa kitaka. Sa kanelewa asa vosa varava. E konta kia unangata. E konta kia unangata. Ronga da binak ke onda konti ko talanga au ko nangongo. O ana no mungasinga. Ka choni atamamundo una dava. Te borndo sa kitaka na bola ngani tamamundo. Ya. Ni o konti ko mo kila sarti ko sin tamam na kalu. Tamam te bor. Na bosa ni kalu. Ronga da bosa ni kalu. Asaba rota na tamata na kalu ko choba kakaya. E tara mokana mai na kaukena nga sa tuenweri. Ia mai na kau nga sa kilekina na kabinaka kina kada moka kua. Kua ni kana kina ni ko na mati magandina and singa ko na kana kina. The instruction was very simple. Very simple. Asa kana kalau ko choba sa seni binaka metigon dondo na tamata. Au nambulia en do na baba. Dau vevu ke anga bua. Anga mbuli kinalewa. Na bimbi ni kena marro ina vosi ni kalu kena tura kena marama. Gona kana da kapa, adaba na da kapa. E na tigo kina bata kei kenda na nona yalo tambu. Ninda marro ina vosi ni kalu. Ni sa senga na yalo tambu e na senga talanga na isulu ni yalo dodon. Sana yana nambula baka mei talia. Ka senga nambula ni daba. Gangaruni. There is a greatest need for revival. We need to revive. Awa ni minaka nung di alam na mboy ni kuwa. Muni may rongo na itutu kungo. Revival and reformation for the better. A revival of true godliness among us is the greatest and the most urgent of all our needs. To seek this should be our first work. Go na mateni kind of dono menda the kapa. Right on our prosai. A revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. To seek this should be our first work. The time has come for a thorough reformation to take place. When this reformation begins, the spirit of prayer will actuate every believer. And kay kauta tami mai na lama ni song lotu nan duya loyalo, the spirit of discord and strife. And a kauta tani. Ni saada na biba mbulu taki makaungo. Na biba mbulu taki kena biba kabui. Na biba mbulu taki kena biba kabui kena mbulu ndina bagalotu. Sa iko na kaya ngandreri bagawati. Ni sa iko na go na kame baga sangaray taumanda. E nanonda sa sangataka na waka toroi waka taki ni nonda mbula bakayalo. Let's look at the life of Noah. Bula ni Noah bat kena bula ni Loti. Wala in 2 Peter 2, kena 2 Peter 3. Go. Asa rei ko choba ni sa kale muna wal dai be tamate be. Iyo sa da wala nga ena rabsoti. Ena be singa kelenga. Kena manuma ni tamata. Ni lomana. Every inclination of the mind of a people are inclined to sin. Go na kaya da nga ni Noah. Asara mutu ni ko choba ni sambulia na tamata pura-pura. Asara rawa kina na lomana. Asaka ko choba au na waru sa mai na pura-pura na tamata kau sambulia. Iyo na tamata kena manu ya ba. Kena kasang gasboli. Kena manu muka. Ni usaraba. I have repented. Au sa bebu tu ni saranga. Au sa bebu tu ni taga saranga na nagumbulia na tamata. Ando na kabaloma. Rumara, karupita na wasetolu. Iya na kaundo sabi na kata merelaba, nisa raba. Vosa nikalo, katuki na maroma alanya niu, kay nabura-bura sawa sa may nawai, asa tuwa na buku nawai, asa barusaiki na nabura-bura, sa tuwa na ngauna koya ema. Right, it was God's words. E vosa nga nikalo. Iyan loma lang kay nabura-bura sa tuwa inday, sa maruroy talanga, e nabosa talanga ya. Maru talanga na bunibos talanga nikalo. Asa maruroy kinagaba. There is going to be a fire. Me alo manda na singa milawa
Kene reba rusai ni tamata tawa lotu. Turang kena marama. Ronga na lifestyle ni noango. And this was his life when he was living. So he was living a different kind of lifestyle. E rei de na tamata. Ia konoa sa kuni loloma e na mata I choba. Ongona I tutuhu ni bula ni noa. Tamata e alo de donu. Sianga ni dala. Nona I tambata mata. Arausan dau logo bata kena kalau konoa. Waga samataka image the people. E na kendra liwa na tamata. E rakaba na kada da. Kanan rabanana nusa incline me rakaba nga na kada. E mbula tu na kendra liwa. Indur tamata. E waka tuongo na nono mbula. Wala boi ko na bunu mbula bolikina. Do you live the same kind of life as Noah? Se wakatagi na tamata kena mo. Wambo ta ka sureti ko mboi ni kuwa. Na riba le tege bo na no sanga. Menda boga bo weekenda. Menda kuni lolo na matani kalo menda alo do tiko. Boga isuli tiko na isuluya. Muka kuni dala. Me biliu tagi be ko na alo tambo. Kana tine rusal ko rua asa da kawa ko Noa na ka kelenga sa rota buana dava. He did exactly as God has commanded. E maro roya na bosa nikalo. Unlike Eve and Adam. Sa tukun mirau, nrau kakuwa ni kania. Instead they took and eat. But these men, duatani. Okoya, asa da kawa ko Noa me wakana kakene nga sabo rota buana kalu. Ni sakana kalu me tanawanga, ele tanawanga. Sakama na kalu, motaya e na kau kofera. E wakanga takasarang na kau kofera. Leita e na ulu ni benua. Tamata er sakilatu na wanga na ngaunea. Me leita na wanga na mbati ni udwai. Me otinga mbilia ni wai. But Noah has a different instruction. God's instruction tells him, go up the hill, build the ark up there. Wala taka na coniferous timber. Na coniferous timber na kaumalumalumu. Sangay kana voltamu, seal it. Drangata itumba loma talenga. Nangaw na rawaka makina tamata within that 7 days, sitting up there with nothing. Say ni kamarawa na wanga. Balata ni drangati tu, loma itumba talenga. Ya na isongo lotu. Na isongo lotu nikalo. There is the end time ark that you need to board this time. E patu ya na kaida kaba na kalu. Kaya turang kaya na marama. Asa da kawa ko Noa me bakana ka kena sa rota buana kalu. Everything God says, He did. Rumada. Asa senga talanga nyoma nire tiyo na kaburu makawa. Asa wakan bulay Noa kalewe bitu tale okoya. Kanda una uta kanadaba. Na ibala dontonu. Goin do na isulu. E soli tiyo kina yeto yeti ni song lotu. E voli tagi tiyo kina. Ma voli e via una isulu. Mo wa isulu kina. Me kako ni rere ina nomu daba. Na muni lume wale na yatama. Sa rere oko arwana kala usa rere. E labe wenga. E sa talu via una isulu usa naked. Usa lume wale. Na isulu you need to wear again this time. Go na isulu tu ni tuike. Na isulu ni aldo donu. Menda tokara ni yeto tini ngaunango. Kasa lubudi na kabura era sabadaba. Oira rasenga ni vuru na wanga oira ngo rasenga ni lotu. Kemba oira vuru na wanga redaba. Ya na mbale na no songo lotu is the end time ark. The end time ark na songo lotu. Au sabe sureti kenda kina songo lotu. Mende alondina kamarra na no lotu na kalo. Roa na koripita na wasirua. Boto sango le loti. Asa bembele loti na tamate alon de donu. Same as Noah. Asa rawana la mano na buku ni nandra ibala basi chira na tamate ibala da. E rei na tuo koya na kavara da kavana tamate mosiwa. E rawana la mana. E bala boiko. E mosti boiko ni la kava tu na kavana tamata. Se o tu na wandua onga sarabira tu.
Iyo sa tiko na tamate ang doon ko ay na kenra maliwa. Iyan sa ray da karangoda. Sa wara rauta kinelo na sando doon na bisinga. E na non ray bala. Asa waka mai rau na koro kodei. Kay kumora me. Kapange abutaka nisa dunruba. Asangisia, this will be an example. Kasangisia mekenra ibara unatawalotu enangaunadaba. This is an example to you and I. We live in the times of the end. That this world will be burned down. And a pakamay na buruburongo. Wala man sakama, orang nimbula naman nimbuko wanga. Araw niya mbula naman nimbuko wanga senga. Or tolo na boy siya, or tolo mbula raw naman nimbuko wanga. So you too can. Ano sabi ya wala kina? Sila na mbula may chisu. Garton biwa no setere kimesake. Apeteni ko laman labo. They did not see Jesus. Iyarto sa ni kama. Jesus saw them. In these times of the end, you will never see Jesus, but He's going to do a miracle for you. And nabukai ko na mga masarang o lenga kina sa tuwa ko may nabukai ko. O na sinaredi ko ya. And lahat pa kayo ng duwa na sulabo ko ito na ka sa matatay ko ito ka ni Biko. E na una may daw wakata kiloti. Kata ki Abraham. Nirlaw man na bulangi pa durumi rival. O sa inikila re-rendo mga nangilosin ko. Sebadaba. Okay. Asa wambula iloti na tamata yalon donu. That's like Noah. Kaya sara raw na lamana na buku ni non ray bala sila. Na tamata ay bala da. Kaya turan kaya marama. Sa kaya nga unong gomin andra. Yung gonin na sa kila na una. Nisa nga unong gomin da andra kina may na mori. Nisa nga ibole ka na nandambula. We are almost home. Kaya ba? Kaya wa man nga unin nandambula. Nisa kariston do sa voy slumi kemo kina. Righteousness of Christ. Ngori na nday sulu. O kendo ando sa lava. Papita iso taki be karisto. Ngayon sa papita taki na sa tokarwe ko chisu na nanay sulu ni aldo don. Iyan do ka ko ni mga rota ka na alatambo ko ando sa lava. Ko ando sa ndringati kina me alo manda na singin lava. Singin bula. Yan isang dama na tangan na sanggay bawa, tirto sa sob ka na nga kanaba. Ay, yun ito, nabuko na lima na buko, lima na ulukaw. Go. E lima buko, e lima na ba? Ano ito ulukaw? Go. E tigot kaya na na lina. E ano mo sinikalaw. Tigot meron ito na ulukaw, tigot na meron ito na buko. Go. Na alatambo ko na wewe e nalaman ni kena sanga e senga verto na ulukaw. Awa manaralta tu na noa. Nangauna sa terenga kina na wai na container adam sanga yado. Sanga ibuki me waini. We are an empty vessel. You and I are empty vessel. Ye na bale ni kalau asa ni tuwa ngakina na we mbiro koula. So talanga na mbiro siliba. So terangan ng bilog kau. So terangan ng bilog gele. So sa talay, so malaba. Senga ni talay. Iya kema kau mga tera, mo mga sa bataki, sa ngayalo, mo talay. This is a vessel. An empty vessel. Bisa tera na empty vessel ko na alo tambo. Go ko tingori. Wai ena lama ni kena sanga. Ne alo tambo mitigo na nogumbula. Sanga itigolinga ko na bosa ni kalu. Ea, na dindu may nabuuluka o kinabuku. Sanita kaninda ng dingita ko ya. Wata kila na wasi tolu, membalata na yote yote ni song lotu. Senga ni kata sara, senga ni bata sara. E wala wana nanambula. Veila roi. Tiko ilama, ngono ni songo lia saratu. Ngono ni lotu neketai wabinaka tiko. Donu? Sanita kan ni sayang ni wakakina. We have a salesman. Volta tiko ko na cola. Volta tiko ko na sulu. Volta tiko ko na lumu. Onga ikati ko iko o sadaba. Ay usaset. Atuno kusasenga mikira. Ni sai ko na kalomani. Sai ko na kawaloma.
Sei ko na matamboko, sei ko lumuwale, onga ikati ko niyo sa sete. Akilati ko lotu kamiti na sumuro mai. Gorindo na lotu wandonu ikoya bakate koya. Me kauleibia. Gorsiranga ne ala ni oti ni song lutu. Langa na Bible study. Hoi. Ode la study o talatala. Hoi. Hoi okay? Quinto, se quinto sa séptico. Betongo no to Bible study nga o resangai pabitay subo. Enda uronga. Yeah. O kenda lo tu kamito, enda lo tu kando ni kenda tu bagate kenda. Na kenda ala sarangago. Ni o kati ni sa mutu ni au. O senga tu ni kila ni sei ko na kalomani, bala lama, ndam rabu walu wale. Kamata mboko, au sabo boliviko. Mama bolebe una kola. Mama bolebe una isulu. Mama bolebe una ilumu. Onga ikati ko, esala enga. Eu